29'u Özkönek'e gelip atқа кетті. Өзінің қаратын жүктеп келді. 29'u туғандар улақ бар екен. Біз де улаққа жөнелтеміз. Құдай бұйырса, бүгін қандай болады улақ? Білмеймін. Кімдің улағы, қандай улақ? Hazır men mal bazarga barıp atqa başından jüytüram bu. Atqa jabık tarap kelgen жаңы atqa. Бар. Жаңы. Biz андай işte kılayla. Aldık. Özkönek'e şaşılып отыр. Жолда біреу бар ба? Жаңабай палуан бар да. Сайыскеде күтіп тұрады. Алды алып алабыз анда. Палуанды албасақ болбайт аны. Али кечеги жерде атты алып эле али. Жерде атты апарам ушу чабамды. Ошонун бири улагын текшерип көрөт жүрбү? Жакшы. Özkönек анда бир дуа кылың, Терезем, жолубузду берсин, Аллам берсин. Жакшы ойнап келесиз, космосуна. Кайра үйгө күлүп жайнап келели. Жолубузду. Алдыда да кандай эфирлер болот, кандай кызык тамашалар болот. Колдон келсинче тартабызсыңар. Кыргат менен караттын күнү башталды. Глобус базар болгон. Мына окшошконду. Ал бул жерден балбан. О кайсы балбан мына? Комментарий жазгыч. Şu балбанга там берем да мен. Кудай буйруса да калды да. Зордун зору болот бул бала. Жаңыбай. Басмайт койду. Жаңыбай сен өтүп кетең кама? Кандай? Манайлар кандай? Arkasına ne öldürdün mü? Arkasına içine iyi koy. Jip var mı tokta? Bunlar da jip var ya bunlar. Biraz boşa olay. Жаңбай mı? Al özün baylap koysun. Yani bizde kanalımda ile konfor çok. Tabii sen ötük et ha? Ya Allah. Vallahi. Жақсы. Қолды шығарсың мені. Қолды не еді? Оның шығарсың жантыры. Қолды қарамасың. Күшті. Күшті болғанда болды. Қаяқта жүресің жаңбай? Шекті да. Қашан келемін? Bir жұма ол қалды жүрсің. Сың ба? Бишкекте не болтат? Бишкекте болтат. Оқу жем. Ошол жакшынакай болуп агарып. Красавчик болуп. Иш ошол жактабы? Окутабыздар, иштетабыздар, убакыт сабак. Ай, молодец. Сабак атасың берби? Жаман балдарга кошулбасаң болот. Кен колду көргөм Özkönек апыны. Кичинекей арбага минип алып туруп, ортодо эч кимге бербей деп көгөрүп. Ооба. Ошо былтыр кулагында экен анда. Ооба, былтыр кулакта да. Быйыл эми өсө турган мезгили да, өсүп тур дагы мына чоңоюп бою бизге жетип. Эми бизден дагы өтөт бою. Кудай кааласа. Эң алдыңкы балбандардын бири болот бу. Ушул темпте кетсе. Анан бул сал демерак экен, урушуп кетет экен. Газирак экен да. Бирок андай кылбаш керек. Индебеш керек. Жанагы өзүн айткан жакшы да, артынан эмес, өзүн айткан жакшы да. Эми бул демеде баякы. Катса да сенден чоңбуз да. Ошон үчүн урушпай эл менен жакшы болсоң,
Başka. Bu ondan iyi. Bizim şuradan az başka. Zor. Ova. Bunlar sadece yaşına kadar oldu. Öyle. Yaşlı kıl koyun da. Yaşlı degeninde berklerde de bu ırkız kıl atmayı. Ova. Bunda kolay da. Bu yıl da fazla var. Cerme 2 gün ocakta var. Cenin az bir yerde atma geç alır. Tamam. Zor atmak da fazla. Bunlar zor çıkan olsa kızın gül koşan apar bırak. Kızın mezal çalsın. Çalgamız. Hazır kaçadasın? Hazır. 20 çıkıp kaldın mı? Oşonda 19 yaşlık. Молодец. Men tengsinmi? Buğa oşonda tam berdim. Anan Ayjigit бар ғой мына Кызылайдагы. Башка да bu da. Жеңиңиз бе? Жем о да. Бөлөк бала булар. Неге ол? Сен но? Өтө мындай карылуу бала экен да. Карылуу деп ошону айтат да. Анын үйүнү да кызары, улакта кыйгырган айтсаң. Жанында туруп кыйгырса кулагың тешбейт. Ошентип мына базар курганга келип калдык азыр. Дагы бир акабыз бар. Ошол жерден токтоп курсак тогозбай, дальше улайбыз. Geldik. Азия. Mirin akabızın demesi de çayxanası da bu. Bökün kavakları, boy başı bardile birde eken. Kettik ha? Өскенекен батасын алдық. Буға батаны бердік, күш қуатты алды. Зор бал, Көк аттың немесінен, ака? Ова. Октябрьскийден жерге тал жаққа қарап бұрылдық. Сөйтіп кетіп отырмыз. Ар жерден тоқтап ар нәрсе алдық. Жерге талдың жолына түштік көк арттың. Бірақ улақ жайлауда болады дейді. Эми артқа қайтыс жоқ, а? Не болса дағы? Тер атқа бізге. Сәлеркәне да бір ақырқы демеден қой оламыз әм. Заправкадан дегені? Жанағы өзі бір жаққа көлге барсаң деле, көлге барып суға түш қызық емес, ошо барып келгенде жол қызық болады да. Машина айдап бар жерде тоқтап, бар нерсе жеп ичип, жыргап барып келесиң да. Биздики деле ошондой эле барып улак чаппасак дагы жолдо кандай кызыктар болот, ошолорду көрүп. Эми го жетишип калайлы. Но палон чабам деп кетти, чабып калсын эми. Жетишип калсын. Көк чалды хия кылып калып жеткириң эми. Карап келер жаш экен. Өңгүдө болгонсо тегереден мында калсын. Буйруса. Келер сүрүп Гедода уже. Бул жерге тал деп коет да. Мен жакшы жүрүп көргөн жерим. Көрдүңүзбү чөптөрү дагы деле мындай. Саргайып кетелек. Силам биягы өз көкөт арасам. Погода да өзгөрөт да. Жаннаттай эле жерде. Жакшы жер экен. Жанагы Кенен жер экен. башка жерден башка жерге келгенде сразу билинет да кандай экен. Жери көрсөм да билет. Азыр жакшы жер экен. Бүгүн алеги Ачыкеге барганда кымыз ичанан алеги дуа кылдык го. Ошондо эли дагы зор экен, жери дагы зор экен десем. Зор деген эмне деп комментарий жазды. Зор деген эмне ака? Зор деген Түшүндүрбөңүзчү. өтө жакшы деген. Жакшынын да жакшысы деген, а? Эми биз аерде жеп иштик, расчылыбызды айтып, доо кылып келебиз аерде.
işlegemde. Batkenlikler sonun kızdı görse tik eken go dep koydular da. Ama tik go depçi. Anan keyin tika degen mine öz desem oşoku moş diken degende aytып, oşa tik eken dep koydu da. Oşondo эле söz eken. Bu dagı жанагы söz baylık da. Söz baylık. Oşol turganda. Senin жайлоосу чынында жакшы жер экен. Бизде мындай бийиктиги дагы бийик турат экен анан кенендиги ошондон да кенен жайлоо. Колот менен колоттун арасын көрдүңүзбү? Жана көбүн айтсаңы эгер коргон жерби дейм да. Ошончо жайыт да бир жылкы же бир кой мал жок Кой малды мен көрбөдүм. Бирок биз барганда ошол жерде бир үйүр жылкы бар экен эле, бирөөнүн аты бошонуп кетип үйүрүп кетти го. Кийин кармашты да кубалашып. Бирок жайыт ушундуу экен, зор экен. Менде ошол кубалап жүргөн видео дагы бар да. Кийин барып кармашты да. Мына ушундай окуялар. Сүйлөшкөнчө барып келебиз. Болгон эке, кайгана кетебиз. Турабы. Болду, рахмат. Бир жерден заправка кылып алайлы. Жетип алабыз дейсизби? Sizin numarınız daha 5 bile. Мен футболдон да 5тен. Балбан жерге талдан үйлөнөм дейт го. Ушул жерге талдым? Жок, бул жагы уже калмакырчын аны, оны айылдан уже калмакырчын баштаса керек. Боюң канча чыгат? Boyum 1.75 deydi. Андан өйдө экенсиң, азыр өсүпсүң. Салмак? Salmak 70. 70. 75'ten. 20 жашта тиштери таптаза бойдон. Курчайлык. Чекпесең керек, а? Чекпейт, бичпейт, спортсмен. Улакчы. Гемачы жок. Тизгин менен. Тизгин менен. Камчыны жаман көрөт өлгүдө, э? Көтөрбөйт. Мына. Кулду, эстип бала. Жерге талдан үйлөнөм деп калды. Жерге талдыктар күйөө кылып алсаңар эки тараптуу балбандарга илешет. Албан бала. Ленин жолун жээн болот. Бешбадамдын палбаны, Жаңбай балбан. Жаңбай балбан эми бирөө чыкса үйлөнүк, а? Жигит бир сүйлөйт да. Кудай буюрса жакшы. Öşür deyip gel baka. Жакшы кыз түшкенсине. Ошо ниет тоңдош керек да, жакшы кыз туш келсин деп ниет кылып бериш керек. Көпчүлүк балдар мынтип ойлойт да, мен ала берем, алгандан кийин өзүм тарбия алып алам дейт да. Андай уже жаңылды дегени да, аны тарбиялап болбойт да. Мына калмакырчын. Менин бөлөлөрүм да ошол жерде да. Калмакырчын сонун болуп калыптыр. Нол жерден бир асман көпүрө болот дейт экен. Баягындай асман көпүрө менен мына адырдын үстүнөн чыгып нарак өтүп кетет экен. Элестетип кол ошондой болсо, бу жер жанагындай эле жер болуп калат да. Швейцария деп коелу, э? Андан ашат топаласың. Мына мен бөлөмүндө өтүп кетти. Батырдын күмбөзү. Бир көрсөтүп коеюн. Азыр айдайын. Сон экен да. Кенен жер экен да, токтоймунбу? Айдай бериң. Ошол жерден токтойсуң. Кире бериште. Түшпөй эле мындай маалымат берип коем. Мына Курманбек Батырдын күмбөзү. Келип атып түшүп, Куранды окуп коебуз.
Ayda, gazlı basın. Hareket kılıp çıkalmay, kaldı Kurmanbek. Yol boyunda koyulgan, çangda kaldı Kurmanbek. Ey Kurmanbek, Kurmanbek. Kimdi Huday urganbek, kimdir batır bolboğun. Kimderdi Huday koldağın ey. Ana. Gördün mü Camoy? Kudaytile değilsin. Bu akın da Var eken eken. Neme? Sen var değil mi? Екі жол ашсаң берерді берем dedim ғой. Жаңа жерде балық жеп, çayды алып берем. Ana gördün mü Camoy? Sen uruşma, жөн эле ишти кыл, ашыр, апар, бербесе бербейт. Эсеп. Kes keselim yani var olunca. Güne de. Balıkты vurarız bir yandan örümüne. Ушинтип эле жүрөбүз да мынакей. Биз ушинтип чейин кылабыз, Алла Таала жолду ачып коет. Кудай кааласа. Мол жагына бирок келе электин, бул жагы дагы да кооз экен. Айылы чоң экен. Айылы чоң экен. О, адырдын түбүнө чейин экен. Кичинекейимде 7 класска чейин манас айткам өскөн экен. Allah neyse. Манас айтып, жанагындай турнирлерден ар нерсени утуп келет элем. Кийин баягы жигит чоңойгондон кийин уялып, өзүнчө неме болуп калат экен да, тартынып. Анан нар жагын айтпай койгом да. Жақсы. Молодец şu an. Seni geçerligi saz elodan kelip atkanda эле айттым го, senin голосуң зор экен башы. Элдин баары мактайт дедим. Комментарийге өзү кирбей дедим дейби? YouTube канча кире берем да. Именно ушуну кирип көрүп, улайынча кандай результат болот экенин. Көрдүңбү теги жазганда голосуң зор. Бир ыржаттап коеюн эми. Сен бир өзү жатташың керек экен ушунда. Жарым жартылай кылбай, а? Былай чала өлгөн жыландай кылбай. Өр жатта. Демек, түшүнүгүм боюнча калмакырчын 2, ошондо муну калмакырчын 1 болуп калат экен. Калмакырчын 3 биринчи кирген жерде. Кызыл суу дейт ака. Жерлер бар экен, Кыргызстан мактансаң болот, өзү талдыр мактансаң. Кыргызстан деп. Не дейин? Туура. Элкелик чекин айтпастан. Кыргызстандык болом деп, бодир айтыш керек. Тагей деп койсоңуз ака, алып качам дейт го. Аттарыбыз. Gelsek dele bolot ekenin okşayt aka. Hiç bilemiyorum. O çoldur bak. Кандай кылабыз? Жаңыбайга же бир атты токуп берели ака, портерем неме иш көрсөтүп атса. Неден дейсиң? Бай мини бастыра берет. Жок, чичиге да, бакалсың. Караң да, суроону бердим бирок. Көк кашканы дакансың го. Ака айтты беле го, видеого түшкөн ал сөздөр деп турбайлы ака. Кудай сактасын, Кудай сактасын. Жакшы доо алып чыккан көк кашкан. Биринчи рейсти аттарды таштап келатат. Вообще калети машина да, булар там беришкен. Гигант да.
Сапап. Мен жол бербейді, бұл маған беріп қойды ғой. Орнан ауырат алды, жеңіл. Жоқ та, бір тоқтам жатқан жерін қарай. Жатқа қой тұрсын. Малда бұр. Құрсақ тоқ. Еш нәрсенің қызығы жоқ табылар. Неге алтау дедіңіз? Ya da şu paycamda tartayın. Tınç aman çıkıp keteyli. Murun jaysıqta mınday жерден şart düşüp balonga taş koya kalçılık aka. Bir şeyde taze düşüp ketmez jaysın ha? Қатыр қайда болсын. Портер бирлерди жана секин айдап барып артынан токтоткондон кийин жыла албай калат да, ошонусу жаман. Портер экилер любой жерде токтойсуң, Ооба. кайра ошол жерден кете бересиң да. Бир менен эле чыгың ака. Мастерствону көрсөтүңчү. Şeyden mi? Ay. Так, канат! Onu sekin ayda ketip atalım sen. Jeteyinde kalmaz be ya. Ay. Bu taşlara deyip alban. Düşüngüle birbirine yol ver. Gelen hamlum aldı. Көк қасқа түзік екен көкжал. Бұл жерде қымыз бар ұқсайды. Жақсы. Жолубуз улан төрелі. Биздин курсактар тоқ, а? Zor. Yakımız içeride şöyle ha? Чаңкоону басып алдык. Жерди аралаган боюнча да кететкенбиз. Жанагыдан да страшный жол чыкты го. Allah! Жанагы адамдар бийиктиктен секирет го. Ушундай жака эле келиш керек экен, а? Адреналин алыш үчүн секиришет да. Çıkıp aldık. En büyük uçluk olsun bak, ha? Ya temizliğiyle gör. Altlarda qanday şopurga çıqamын деп атсайдык. Көтең жакшы жүрөт экен, портерде. Porterde zor жүрөт экен. Кыйналбайт, портерде ham кыйнабайт экен. Түшпөйт таган экен, бул кетпей келди. Эми жашы өтүп калган аттар болсо ака, биринчиден. Мындай портерлерге чыга берип, булар сиңишип калган да. Булактарга бара берип. Кара аттын историясын полный угуп бүттүңүзбү? Бир тааныштырып коюң эми. Карат боюнча Карат 2 жыл алдын 800 000 дегенде алиги Мадаш балам бар ажалата. Ооба. Ошо өкмөт атасын алабыз деп барганда 600 000 сатпай койгон экен. Ака азыр халастой кылып койдуңузбу? Коркутпаңчы. Вообще ылдыйга халастой кылбаң, ака өткөндө эле айттым эле го. Суроо. Андан кийин кеч ошо али сазы улап барганда ошолор айтып берди адресин. 2 жыл алдын жалааттан кеткен эди, кушту ат болгон эди. Актерек деген өзгөндө кыял балуан алган экен. Өзү тааныбайм кыял балуан деген. Ошондо айтышып атты да. Кыял деген балуан алган. Ал балуан 2
2 жылдан бeri ошолдо деп айттым. Мен мага ат саткан киши айтып берди ошо. Ошо киши ошондо айтты. Небеде? Кел балон 2 жылдан бeri айыр коюп булакка чабат dedi. Анан бир булакта 2 машина сайганда 2 машинаны катарынан шотмай таштап койгон. Охо. Ошо жанагы аксакал каны таза үйүргө коюп кулунду алсаң дагы балдары чуркайт деп атты го. Ошо жанагы жерде аксакалдар айтып атты. Ошолор тааныйт экен да. Кыскасы жалааттыктар көп тааныйт экен бул атты. Жанагы 800 миңге берилбегени чын бекен? Ошондо монтаж баланы айтып атты го 800 деп бербей койгон өкүл атама. Кийин анан бирөө 800ге алам деп барганда сатпай койгон. Биз дагы жүрөт экенбиз, туугандар. Ошол жака. Отуруулар, башталыптыр. Ошол жер экен, ошо жайык болот экен, биздин көз дагы элик көрүп калды да азыр. Эми ошондо атты сынап көрдүңүз. Ат жакшы экен. Мен деле көрдүм. Бул сатасыз да сиз. Менден көпчүлүгү сурап атат, ошол атты сен алам дедиң эле, не болду алдыңбы деп сурап атат да. Мен эми тор атты сатсам, сиздин атыңызды акыйкатта бир сурайын дедим эле. Кийин бактым ачылып кетти, башка ат келди. Өзүңүз көрдүңүз, өзүңүз деле барсыз ал жерде. Кара аттын баасын айтың эми биздин элге, кызыккандарга. Баасын Качан сатасыз? Кандай сатасыз? муну мындай кылайын дедим деле. Токо көз алганбыз да. Ооба. Анан кече токого жакшы пайда берип, токону өлүп алып атты алып калдым өзүмө. Аны пайда берип чыгарып бердиңиз. Пайда берип чыгардым токону. Азыр өзүңүздүн атыңызда. Ат эми өз жеке өзүндө калды да эми азыр. Анан могу 12-си, 13-ү кен колду улак болот го. Ошондон кийин сатайын деп ниет кылдырам да муну. Жакшы. Азыр раса көп сурады. Демек, алам дегендер ошо кен колго келип, салып, текшерип алса болот. Улагына, үйүрүнө жооп беребиз, Кудай кааласа. Кааласа улагы, үйүрүнө жооп. Мен ошо аттын улагын текшерем деп кесели. Сазга. Сазга улак бар келип коюп. Ошол жерде мен көрдүм. Жакшы жарады. Ортодо жүргөндөрүн көрдүм. Келеси бул атка тарбия керек эмес экен. Бул атка бир жакшы болгон керек экен да. Анан багуу керек. Анан багуу керек экен, арыгыраак экен. Бул атчы өтө такшалган ат экен да. Менде турган үчүн мактабадым. Мен ушунча ат алып сатып, ушундай такшалган ат биринчи жолу таап алып алдым да. Себеби биринчи келede салган рөзө шабылып аткан да. Эми туугандар, такшалган дегенде баягы уже бар жокту билип калган дегенди түшүндүрөт. Улакты өзү билет. Улактын үстүнө барганда токтоп тебелейт. Ушунун баары бар бунун ичинде. Кайерде улакта турушу, анан улакта алганы качышы, ат өтө уста болуп калды. Анан экинчи келеде кумаш келди жанына. Кумаш жакшы барат экен десем, мына Жантөрөнүн атына бир ашырайлы деп анан жетеледим кумашты. Бир эки какамда катуу бар да, кийин жылбайт да аттары. Кумаш уруп койдум, урат жылбайт. Ушул ат чалгы акыл Жок экен менде. жок экен билип калдым. Мойнума алгым келип туруп атты. Себеби улак үстүндө турганда жылбайт экен да. Тебелеп. Анан кумашты айтты. Ал убакыт дедим, кумаш алды. Жүктөп аткан моментте бирөө келди да тааныш экен. Элинен ашып, мага берерсиң, солдон аласың деди. Берди. Кумаштын аркага берди. Мына. Ошондо атка ушунчалык алигиден ыраазы болдум атка карап. Аттын тили эле жок деп коет го. Тили жок. Адамдын канаты болот деген сөзгө далил экенин ошондо билдим да. Ушул аткачы чынында ошончо адам чалды, сат деп. Аттын кадырына жетип туруп анан кийин берген адам да бир. Кадырын билген адамгачы. Азыр мына Баткенде бир досум бар. Ошол. Ишенсең, ошо сен улакка тарт кирип койсуң го айтып. Ооба. Ошондо 5 мал жала де. Сурап турат. Алдан разы болсун ошол досумачы. Досум атты эмне кылдасың? Ат кандай кылдат депсе, мага бересиң, биринчи клиентиң мен бизде. Мына туугандар. Кечинде реза бир 12:30 чейин сүйлөшүп отурганбыз. Мына азыр дагы чалдыр. Улакка кетип атасың да. Улактан келиши менен атты мага бересиң деп отурат да. Соодасын берсин анда. Туугандар, ушундай маалымат болду Өскенекенен. Эми бул жагы
Көңілді улаққа бұрауыз, еми жетіп келдік. Машиналар тұрады. Оның аты да bir көк bir қара екен, біздікінде. Ұқсастығын қарағында. Машинаны нергелі қойып қойып болды. Неден Көйлеге барса бұлақ келіп қалады. Жаңғой. Тәді болғын, Жаңғой. Сен айшанилер келді алсыз ұры өзі. Сенім. Siz жақсы істегерасыз, Құдай болса. Да қаласа. Бөгетті 3 жол ашады. Балығы менен, Өрі менен. бияқта. Болды. Бүйірісі. Азыр жаңағы сен өзің атыңы мен. Саға ат келді да азыр, бұл жақта. Ат жоқ болса сразу міне өр көк атты. Мен ат келбеді. Болды анда көк атты міне өр. Ат бесе. Бар лейім кел атты. Охо, қалыс досым. Қалыс. Алейкум ассалам. Қандай досым, жақсы ма? Бұл ат мініп алыпсың ғой, улақ шабасың ба? Көрем? Көре. Салам алейкум. Қандайсыңар, жақсылар ба? Жаллауаттың аттары кішінекей дейді. Мұны оғым не дейіз әм? Манайлар қандай бұл? Аттың манайы жақсы екен. Мына ұшыл өрөндө жарап тұрған балбандың бері. Әм қалыс досым әм ете аттанат. Бір емес 2 жолы бұты сынды бұны. 3 жол. 3 жолы. Қой, мен жанымда ле жүр досым. Жақсы бір табиғат берсем. Біздің аттар кішідекі болып қалды ғой. Бұл чоң ат менен дағы дөңгө тұрып қалдыңар. Меңгеле бастырдық па? Айдагыла жігіттер. Шағырата бастырыла чөкіңір. Шағыр еткізіп. Яллай. Ой, бұл қалыс бекітіп жүргенің бі? Қандықтағылар. Қиынсың. Оматыңарды берсін. Ашып қалсаң ұмытпа. Ұзақтан келдім, Нокенден. Меймандар бірінші орынға қояды ғой. Палбаның айта бар. Мейманды бірінші орынға қояды. Болды. Жарайсыңар. Жігіт, атын кем? Алсу? Алсу деді, болсын деді. Кореяда портер қалбады деген шен. Тегер етіп қойып тұр. Даярдық башталды. Алды мағашат. Мағашат. 12-ден 40 өтті. 8-дерде жөнедік оқшайтылы. Жаңылай, енім өзің атыңдай. Көрсетіп қойым. Немесі жоғы біздіке. Өскен екеніке. Мен болармын, дайындап тұрайын. Қарат менен көк аттың фигурасы дәлі, еті сіздіке күштірақ екен. Жоқ, шулар бір әлейінде линиядан бес білемді. Бұл ақа жаңағы Құмаш! Алғандар. Бұл бөлектері келді мұнеке. Жерден бір сөйлет. Салам алейкум. Қандай түтсін бі? Манайлар жақшы бі? Зорсыңар бі? Жақсы. Жетіп келдік мұна. Башталды. Башында әлі келіп қалды оқшайды. Салам алейкум. Аттар келет абы? Же келіп қалған ба? О, форманы кигиленен сүйлөшөбүз. Кумаш! Нокен деп койгун. Көрүнөт абы? Уларбек бабанын баласы. Машинанын зорун баякы өздөрүнө түшө турган машинаны. Кумаш өтө оматтуу бала, а? Оматтан иши жүрүшө берет. Иши жүрүшө берет. Мына өзү портер менен келип аткан экен, портери жолдо бузулуп калган. Аларды кырдыр ордунда. Аларды ошол жерде таштап туруп, башка достору менен келип калды.
Mına keyrke adam joldu bolat da şunday. Qarattın Özkeneke jaşı qancha? Jaşı 7 asıyla berdi. 7 asy. O kögat menen teң эле экен da anda jaşı dagı. Nerdegiler yenge Jallotovlar aytып bu 8 asıyla. Hem 1 jaş nары beri alашkan bolsa ham. Мындайча айтканда тең эле экен. Onu деле тудурган адам 9 asy болуп калды окшойт деп айтты. Бирок 7 asy деп базарда сатышты. Мына бирок кара аттын бою бойлуу экен ага караганда. Кара байырдын чоңдору да булар. Акей. Bilerim жак шабырак булар. Senin ablam kılıp. Arada neye de signal verip. Сапар акабыз бу. Kesi mi? Жақсы. Benim ketip olmaydı oğa. Сапар ака. Özünüz ulak verip salgı Karayelbe'ye kaldık. Bugün al. Сапар ака бу кимдин улагы, кандай улак бир тааныштырып коюңуз. Биз билбейбиз да. Kogat öğreninin 95'lerin ıntımağına var. Kogat güç. Bunu yer bağ ulak çaptı yer maşına kele jakın, trassanın boyu degen üstülerge berip. Буюрса сонун улак болсун эми, а? He, jakşı ulak bulak. Öz jakşı ulak boldu bu negiz ulaklar. О, жакшы, сонун болду. Оматыңызды берсин. Бу кайсы ат өзүңүз эле? Bu Nurbek degen ukam var. Zalda okuşum ele soğuk kullanmış. Abi kantoraga işte son adı. Karışkır degen. Мен сизди тааныгандан бери көгат минес да. Кайсы көгаттарды минес билбейм. Бир эле көгатты минеспи? 3 kogat, 4 kogat var. Жалаң эле көк чоң ат менен көрөбүз да. Bir limon degen at var. Bu karışkır anan 4-7 anan akbulut degen at var. 3 öten kogat. Анан бир суроо берейинчи сизге. Өзү жаш көрүнөсүз да. Бирок чоң эле бала экенсиз да. Оо. Канчадасыз азыр? Ben 41'deyim lan. 41 жаштан аке. Өскөн ака дагы, бу Сапар ака дагы чын-чынына келгенде сүрөткө түшсөк менден жаш көрүнө турган палбарда. Özkön menden 2 kurs soğuk okugam. Bu kız fıtırını okugamız. Бир эле Akadospuz da bular Akados. menden başarda жүргөн için bular okuğa tapşırıp akados okugamız. Оматыңызды берсин. Yallah da şolda. Болду ака. Аттардын чоңу минет бирок. Кайсы жидеде улак болуп калды. Биринчи жолу сорунун бөлүшкөн палбан айта кетейин дедим эле. Алдында айтсаң, жана неудобно болуп калышы мүмкүн, мактагандай болду. Биринчи мага сорундан бөлүшүп 1000 сом алып келип берген палбан ушул. Ошондон бери жанагы атын эсте калды да. Башка балбандарды айта албайм бир көргөндө. Кете унутуп калам. Балбандар угуп алгыла. Сорунарды бөлүшсөңөр, атыңарды узактан айтып турабыз деп танып калабыз. Мына, бу Канат, бу Марат. Ушул жердин алгырлары да Оматыңарды берсин. Ошондо экен. Урмат. Урмат. Бир тугайсыңарбы? Кыргыздын сыйлыктары. Оматыңарды берсин. Жарай бергиле. Бул жанагы Жумабай акабыз чыгарган кайкынын баласы туугандар. Кайкы сургоyon уруп ал немеден ач тараптан чыккан. Ошонун баласы. Бул 400 миңге сатылган Жаллабатка. Жаллабаттан кийин дагы тарттым. Ошондо сиз алган экенсиз да? Ат кандай результат болду ака? Жакшыбы? Аты жөнүңүз ким болот? Нурлан. Мына. Азыр бул 3 асыйбы? 3 асый. Бойлору көтөрүлүп сон болуп калды. Ат табында экен, а? Бакыт балбан. Оматыңарды берсин. Болду. Ниетти түз кыла бериң ака. Жактан Окендин палбандары да. Алейкум ассалам. Азыр Айбекти көрдүңбү? Кайсыл ат экен?
O Nokia'nın atları mı? Ova, жақсы, оңай. Aleyküm assalam. Eleman tanıştırışatlar mı? Өзім атым Агали. 88. 88. Уран Агали. Uran akan жаңа аты mı? Ова, жаңа. Немеде кен қолда жақсы жарады. Кен қол деймін да. Ele? Acıke. Acıke. Ова, ота. Bunu kim çavat ken? Тумаш. Kumaş? Ова. Ол чигеттілер. Салам алейкум. Aleyküm assalam. Oo. Salamat, жақсы ба, тез ба? Тез отта. Salamat, жақсы ба? Манайлар қандай бұл? өзің қандайсың? Жақсы шүгір. Көргеліп тұр ба? Келіп қалдық сіздер тарапқа. Алейкум ассалам, қандайсың? Тез бар ба? Қайсы ат бұл? Қараматтықы? Қымбат өзі қаяқта? Россияда ма? Ана, қырғыз жылқы туғанда. Az nerede mı? Turganlar tegizeli kırgız жылқы ұқсайды. Дей болып тұрады. Қайсы? Доллар ба? Бұйырса доллар даяр екен, а? Оматтыңарды өрсін. Көп тұрмайды. Көркіңден не деп қаймалат қойсақ болады? Черный бриллиант десе деле болады екен. Қашқабағы көркі бар екен да. Ақбөріні уже танып атышат адамдар. Ақбөрі келіп тұр ғой деп атышат. Танымал адамдар. Ушу баладағы өте танымал бала да. Білгендер жазылашы комментарийге. Зорсың, ей. Айбек, құш келсін, Айбек. Азыр бір көрінтір жоғалып кеттілі, қайға кетіп қалды дедім әлі? Ағам, бұл формасы. Бүгін атқа ашып кетсе бір чырайлы форма қылайлы өкөн етің, а? Бұл сен дағы құмаштағы өскен екеден сұрай өреткенсің ерде. Сорындың барын сілер таштайсың ер. Улақтан кейін таппай қаласың, бір ұрышып қой әлі, а? Кет албай, ашқандан кейін кет албай тұрған қылып қой байлы ұшыларды. Бізді іздей тұрған ғой, алаңда өлі. Әка мұны сорындан деп, а? Өткен екені, жантыр екені көрдің өрбедей тұрған. Келесін дағы оны, улақшыларда неме бар екен ғой, адат бар екен ғой. Өтіктің шекесіне тығып қойып екен. Алуан бер албай қалады екен да. Неле чақ отады деп, қомны чағылған бар тұр ғой. Өлтірді бұтты. Шалқан. Bir улақта 4 балбан. 8 ашырған атын о. Нокенден Торчик деген Алмазакадан шыққан ат. Жо, андан шыққан емес бі, ошо Алмазаканың аты оған. Адашып алсам кешірім сұрайыншы. Бұл эми үстүндөгү палбандарам 100 килоден өйдө палбандар чапкан. Эми өтө оматтуу ат экен да. Мындай бирек бастырып жылоолорун көрсөтүп койчу, бүгүн Жалалабадта. Мастер ат. Ким минет? Өзім эле ака. Өзүңбү? Бир кыз иткенсиң да анда. Бу Кызыды бака бу. ар бир нерсенин өзүнүн формасы болот го. Форманы кийбейсиңби? Форманы машинада кетип калыптыр ака. Жанагыда эми бул кырсыкта жана келип тийсе көп балдарды көрүп атабыз. Ар улакта бирөөнүн буту сынган. Кудай сактасын, ошончу бирок даяр болуш керек. Vallahi формалар бар ака, сумка кеттилер, жеңил машинада. Ака биз порталда келдик. Ошолорун барып кийип алып. Торчик. Sen 8 деп коюң ака.
88'de özgörttün mü? Ova. Özün bastın mı? Yok özü bar ele oşan torçuk deyiverişti bu meni attım 88 dep olama. 88 dep жаңы каймат койду. Айбек болду. Жаңыбай. Булда койдуңбу? Атын даярдап атат. Черный бриллиант уже сезе баштады. Булакка келгенин ойнап атат. Жакшылап тартып ал, а? Торнадо башталды. Не ойнап атат десе, биякта турбайбыз. Айгырың зор экен, Улагын көргөз бизге, улагын керек. Айбек Палуан Уран экен жаңы аты менен жөнөдү. Ома атың берсин, ка. Эскен экен форманы кийди. Чакырып атат го Эскен эке бу. Эскен эке? Черный бриллиант деп ат коюп койдум ага атыңызга. Ой. Жаңа бу, жаңа. Базардан алындыбы? О, базардан алынды. Алейкум ассалам. Okey. Ya, ana. Bismillah. Okey. Hop. Gel. Hozir shunday boradi. At qanday? Tavuq yaxshi elemi? Tavuq zo'r. Zo'r, a? Ana. Nol attaq dayar bo'lib qoldi. Parodasın ne aka? Жаңат mı? Evet, жаңат. Таза mı? Başların alışları demeleri жақсы екен. At. Аттағы өзіме ұқсас екен бе? Көрсеңіз. Оригинал да таза. Бас суғып берейін. Ой, болған. Боғыла, сөйлеспей, жөнөгілі. Улақтан қалып отасыңар айтып қойын. Жаңбай бауерші атқа. Болу екен де. Кеттік ем, оматыларды берсін, бір-екі аттарыңарды. Бардық аттардың жерден бастыр қылайым. Жо бастырыр, мен аттан барам. Мына, таға жейінді. Кеттік ем, айдағыла. Жаңбай, бұршым неқа павроттарын көрсетші? Жақшы ма? Көрі өресін алы жетішінші, ә? Шағатайын, жауастайын оң басын. Жаңбай екеуі сақтырын емендік. Бұлаққа сен жетіп айлана.